keima hen cha kip genin mun chom choma hobung mi te hi hen lang adia khusunga hobung mi te ho ngai dia social media WhatsApp mangcha a chom cha Sunday to kilhona pathian thuai ni kitil ho to divin pakai manin ka hin te min hi chule amasan ka za naw le ka ngai lu naw salam ko naw Bangalore panin ka hin bolin hi tulai ta vanoi lei set hotling coronavirus je hin mitin lungsunga kicha na dim tan hi azi chu hichin na hit pi hin alen aneu ahaw avai aching athem koi macha hen pun hi hiji je hin mi zo si akicha tan hi igam sungu va economic lamzong ichanam kharin na khisuin china them na lamzong I chanham khanin a khisuin hi azi chu school college university ho akhi khata na hi chule tu chunga hichin na hit pi chung chang thu hi gimnei ta history a hong kisunding hi tai azi chu hichitobang na hi masanga zong an khalo khunung zong le a hitabang chetnan ta loading hi wanga hi che sanga kho zole chungnung zo hungum na laiding hi ti ka hin sei nom hi a head be nom hon Matthew bung som ni le li som ni le ngale Luke bung som ni le kharin sim divin ka hin te min hi ahin la tunia chop chakherina khiolin divin I topic u nakichat em kiti thu hi chom cha ina khiholim divin hi nakichat em kiti thu do hi idon but theuvem nakichat em coronavirus veding nakichat em na chate ahung veding nakichat em pama naso pi ho ahung veding nakichat em na tute ahung veding nakichat em hichin na ikhusunguwa ahung luding nakichat em sopi henge hichin na kichalo koi macha kyum pun hi tulai ta ki hansa ta I macha kichalowa hin ko manding zong hi mingola hi ahin la bible changuvin ngai lut sunga chu kichat lo hi atin hi ngai lut sunga chu kichat lo hi first John bungli chang som lege na chu hi ngai lut sunga chu kichat lo hi ati di pi sein ham hi che bible chang he theina divin first John bungli chang som legup achung jep chi ga ve na hi le pathian chu ngai lut hi akitikiti na hi hi che bible chang tenia a ko na imu do theu chu I pi ham itile koi hile pathian nei chan chun alung sunga ngai lu na chu anei ahin chule koi hile ngai lu na nei a chun kichat anei poi atina hi aze chu ngai lu cham kim chun kichat chu ano do ji hi first John bungli chang som lege ngai lu cham kim chun kichat chu ano do ji hi kaso pite ho tu chung na hit pi coronavirus hi kichat ding a hi poi ikiven them zo diu hi azi chu na kichat le biblein kichat chun talen mading anei a hi first John bungli chang som ligit na chun kichat kiti hi thilse bol ho ading hi azi chu thilse I bol teng le I thilse bol man talen a hi lo le punishment chu kicha hi kaso pite ho Ehovang kichapo hite hichinat nahin vanoi lei set hot ling zong le pathian ita san na wang a hot ling zo poi hichinat nahin vanoi sukicha zong le Ehovang kichapo hite ahin achai na dingin bible in ikicha dingu thil khat ai seipi win hi hiti chu ipihami ti a hile Matthew bung som chang som ni le get na pakai jesu ni tin a sei na hi chule na ta sau that a thagau that thelo ho chu ki chahi un thagau le ta sa akoma damun sunga sumang the ama bo chu ki chawin atin hi kaso pite ho bible in ita sa that theya
thagau that thelo tapo po chu ki chai un hi chu coronavirus zong ase na hi ki chapo hi te coronavirus in ita sau athat thejin ahin la thagau bang athat thei poi ahin la ita sau le thagau akoma ani adamun sunga sumang thei chu pathian bo hi ama chu ki chaw hi te kasopite ho coronavirus ji athi ding ki chapo hi te hoi ta en ki veng zo hi te ahin la jesu nei lova pathian thutan namaya din ding zo ki chaw hi te ta sa that theya thagau that thelo ki chapo hi te ahin la ta sa le thagau akoma damuna sumang the ama bo chu ki chaw hi te pathianin athu ise naw angai zo se pathian phat thei bo heng lang keima pakayan so piu hensa kip gen